Njengoba nazi ke bafowethu ukuthi kwimizwelweni kuningi esikwenzayo uma ungena nje ku-YouTube ungene ku-TikTok ungene kephi uyathola amahlaya uyathola isiyoni uyathola konke. So namhlanje sinilethele olunye udaba njengoba nibone ukuthi last time besikade sise Hollywood sinitshengisa about Durban July about everything. So namhlanje size kulunye udaba sikhona la sinomfowethu uSithe simbonile enkundleni zokuxhumana ukuthi guys uyazama uchaza sitheni namhlanje asimlethe phambi kwenu nizombona sikhulume nani sikhulume kunye naye futhi sizwe ukuthi kahle kahle yini lena mfowethu sibonile laphana ukuthi kukho konke okwenzakalile ungaphakathi wenza yonke into but sithola ukuthi thina lana njengoba kade uvaleliwe laphana into obuvalelwe yona kahle kahle awuyazi. So wena yini ongasichazela yona ngalolu daba lonke? Ngibingelele kababukeli, igama uSithembiso Pro Ndlovu ugatsheni babenye out. Kuyangijabulisa kakhulu ukuthola leli thuba ke ngoba yithuba elingqayizivele ngesizulu lokuthi ukwazi ukubeka udaba lakho le story because yabona uma ngabe uphuma ejele noma usejele automatically thina abantu especially thina abantu abamnyama we assume ukuthi umuntu osejele just because icala ulenzile and we never know the true story ukuthi ngabe umuntu ufakwe yini ejele, right? Mina ke lami udaba lumi kanje ngingene ejele ngemeda engingayenzanga. Ngingene ngo-20 icala lenza ngo-2016 kwakukhisimusi nje 2016 kwangena nje umuntu ekhaya waqhekeza endlini yasisi wami. After that washawa umphakathi and then bathe bemshaya okay babefuna umshayela egcekeni ekhaya and then mina ngabaxosha bahamba bomshayela emgaqweni and after lokho ke baqhubeka bamshaya mina ngangenele endlini ngehlela endlini angazi usikwenzalana after lokho but ngakusasa sekufika amaphoyisa ehamba nentombi yakhe umufi kuthiwa ke cha kusho intombi yamufi ithi cha uyena lo. Awu ngithuke-ke nami ngithi hayibo imina ayi sithuke sonke ekhaya and then after that amaphoyisa angitshele ukuthi no kunendoda elwela impilo yayo esibhedlela because ngaleso sikhathi wayengakashoni kwakusayi assault icala. So after lokho ke ngithathwe ngiswe epolice station and then mangifike epolice station and then mase kuyashiwo kuthiwa I know le ndoda no isishonile. Kwababuhlungu kakhulu ke lokho ke because mina ngangasiyona ingxenye yabantu babeshaya umuntu and umuntu oyengangikhipha kulento kwakuyena umufi. So ngangithi mina uma ngabe nevuka esibhedlela uyena ozobe sekhipha mina kuleli cala leli. Unfortunately wadlula kanjalo ke emhlabeni. So ngagcina sekuba icala lemeda ke lagcina sobe icala nje liserious kanjalo kwathiwa ke sekuyimeda ke lahamba ke icala laze lafika enkantolo. Malifika enkantolo because mina was not part of abantu ababeshaya umuntu so bakwadingeka ukuthi ubufakazi babakhe obuzogcina bufake nami yabo because ekugcineni mase sifike enkantolo sekuthiwa yimina owalanda umufi endlini engangiphethe induku kuthiwa ngafika ngamshaya kusho intombi kamufi ithi emva kwalokho kwangena usisi wami lo kade ngiboshwe naye and then naye wafika wamshaya emva lokho samthatha somshaya and so ithu asikwazi lokho asazi sikwenze. Mina ke kakhulukazi angikaze ngenesho ukungena ke boka le ntombazane njoba yayisho ukuthi ngangena kubo. Okay ke after that ke ngizothi nje unfortunately inkantolo yakhola ubufakazi babo because yagcina isigweba thina u18 years because even nabo bafakazi bawu obvious ukuthi into engekho because even nayo ufakazi lo intombazane lo wayesho ukuthi yena wayedake lo tshwala ngalelo langa. So how can you take ubufakazi bomuntu osho ukuthi wedakiwe? So yonke lezo zinto ke injustice yangenzeka kanjalo ke up until sigwetshwe ke u18 years ngo2017. Ya ngafika ngaphakathi and mangifika ngaphakathi ya impilo yasejele inzima ayikho lula and ngiyathanda ukuxwayisa because le mpilo ngiyifiseli noma ubani. Ngiyafisa nje ukuxwayisa kakhulu abantu ukuthi kukhona into abayenzayo engabafaka ejele ukuthi no bavele bayiyeke ngoba akuyona impilo right leya. Kuningi ukuhlumeza okutholayo lapha ya it's either emotionally or physically
kuningi nje kakhulu ukuhlumezeka okulaphaya. But-ke mfethu mina okungigcinile noma okungenze ngasurvive ejele kube ukufocusa kakhulu ey'ntweni ey'positive rather than ukufocusa kulokho okunegative. Because ekugcineni empilweni siphila ngethemba and khona isisho sesiZulu esithi ithemba alibulali. And ngempela nami ngilibonile ukuthi alibulali because bengisalowe nginethemba njalo ukuthi no mangiphuma ngisazophuma ngibe umuntu ngisazophuma ngiqhubeke because mina ngingene ejele bengenza unyaka wami wokugcina kwi-electrical engineering duty isikhathi ngingena ejele kwaphazamiseka konke lokho. And then after that ngaleso sikhathi futhi njengoba ngenza i-comedy yami ibihamba kahle kakhulu ngiwathola nje ama-bookings kumnandi futhi ngibona nami ukuthi no impilo isi-right so kwaphazamiseka-ke konke lokho. So mangingena ngaphakathi ila khona sengibona khona uma uzofika ungena uba nalento okulahlekelwa yithemba ukuthi ish ngabe ngisazophuma ngikwazi ukuqhubeka nalempilo ebese ngiyiqalile yabo noma le ngiyifisayo noma le ngiyiphuphayo. So kwaba khona izinto ezkanjalo ezifikayo kumina. So kodwa into eyangisiza-ke nje kade ngisho ukuthi ngasizwa ukufocusa kakhulu ezintweni ezipositive ezenziwa ngaphakathi ejele rather than ufocus on negative. Because firstly nje i-treatment yangaphakathi it can be from ojele, it can be from ezinye iboshwa ayikho right. But into eyangisiza mina uku-understand ukuthi firstly angikho ekhaya lapha. So mangingekho ekhaya so angimele ngilindele noma yini yabo. Two la ndawo kahle kahle inabantu bayo ngeke nje manje ukuthi ngenxa injustice eSouth Africa sengingena noma uba ejele. But kahle kahle inabantu bayo inegebengu ekuyizona ezihlala lapha igebengu efethu athi inombolo uzezophila kahle ejele igebengu ezikutshelayo futhi ukuthi no kahle kahle phela wena indawo yethu le wena wahle sendaweni errong yabo. So kunaleyo nto leyo. So ukukhumbula zonke lezo zinto ungisizile. Okay okunye ilento ukuthi even ojele abafani ojeleke bakhona ojele abazi ukuthi umuntu ngale kwesiboshwa khona umuntu kube khona abanye abazokuthathisa ngempela kwesiboshwa ngempela yabo. But okungisizile mina understand ukuthi kahle kahle phela nayo ijele usuke esemsebenzini njengoba esuke ekwenza lokho asewenza usuke naye esebenzisa indlela yomsebenzi ukucontrol isimo. It can happen sometimes kube buhlungu ukuthi umuntu yabo mezofike anithathe just because niyiboshwa afika ukukhulume numi kanjani nina nonke kuthiwa na uhlangene nanto ekhulunywayo yabo. But just because ufike nje wabona iyiboshwa vele ngigqoka uniform efanayo yabo. So akulula ukuthi kuzoze ku-identify wena wedwa kuthiwa cha wena awungene kulento kukhulunywa lapho but ugcina sewungena entweni kanjalo. So but-ke into esiza kakhulu empilweni ilento yokuzikhanselisha wena because ngesikhathi uyikhanselisha ila uthola khona ukuphila ukuthi no yazini ayingangiphathi kabi lento. One angikho ekhaya, two akuyona indawo yami le, three nomuntu wenza umsebenzi wakhe yabo leyo nto. So ngaqhubeka-ke ngahlala-ke ejele khona kunjalo-ke up until ngi-realize ukuthi yazini as much as ngikule ndawo because indawo lana ekucindezelayo but ngayitshela ukuthi no angizufuna ukuphuma ngingenalutho ngale ndlela ukuthi ngempela impilo yami ibemile because iqiniso lithi impilo iyama lapha kodwa kukuwena ukuthi ukuvumela kangakanani lokuthi ku-affect because akusho kahle kahle ukuthi ngempela esuke isemile. Njengoba mina ngizamile ngase ngiqhubeka nesikole ngafunda ngiphume nje ejele sengine diploma yami marketing management engiyenze khona ejele through iUNISA and ngiphume sengiqedile. Lento kwakuyinto yokutshengisa ukuthi as much as ngicindezelekile kodwa angifuni ukuvumela isimo yesu ukuthi singicindezele kugcine lapho to a point ukuthi ngaze ngazenzela isisho sami ngesikhathi ngiqhubeka ngenza izinto ngaphakathi ukuthi noma ngabe impilo icindezele kanjani phansi kodwa ithu phansi lapho ubuqoqa amatshe ozowasebenzisa mawuvuka. Into engazakhela yona leyo ngibheka impilo yami ukuthi konke kade ngikwenza ngaphakathi
ukufunda because even nangaphakathi bengenza ke ama-shows okay ngisazobuya kuwona ama-shows ama-comedy shows kanye nama-awareness khona ngaphakathi but zonke lezo zinto mina bengizenza ngenhloso ukuthi ngifuna ukugaina more experience ukuze mangivuka phansi ngizobe sengisebenzisa lamatshe kade ngiwaqoqa la phansi ukushaya uGoliath so khumbula uDavid washaya uGoliath emncane so impilo as much as ingicindezelile phansi but mina sengizosebenzisa lamatshe engiwaqoqile ejele ukufunda neexperience engitholile ngaphakathi ukuze ngikwazi ukujijela lamatshe ku alright in terms of okay ngifundile ngaphakathi up until ngithole qualification yami and then okunye bengikwenza ngaphakathi ke bengigxile khona kakhulu okungisizile ilento yokukhonza uNkulunkulu mfethu yabo lento yokukhonza uNkulunkulu mfethu uNkulunkulu awumkhonzi ngoba nakubuhle kuphela awumkhonzi ngoba ukhululekile kuphela but umkhonza ngisho usemzimeni yazi ukuthi omunye umuntu uma ngabe ezobhekana nesimo lesingabhekana naso sokuboshelwe into ongayenzile ugwetshwe mhlawumbe ngcono ukuboshwa kuphela ujike but uzugwetshwa 18 years wonke so omunye umuntu ugcine seyibuza ukuthi uphi yena lo uNkulunkulu abanye ba give up ngisho ukusonta umuntu akutshele ngaphakathi athi no hey le ndaba ukusonta mina yabo so mina ngaba nalento ukuthi mina ngoba ngiyamazi uNkulunkulu mina ngibe nenhlanhla ke ngingene ejele mina sengimamukelile uJesu sengimbonile futhi esebenza empilweni yami yabo because uma ngabe usumbonile uJesu esebenza empilweni yakho kuba lula ukumthemba ngisho naseminenzima because mina ngibe nalento ukuthi mina uNkulunkulu usengisindise ezintweni eziningi kabi yabo so nayilokhu ubezongisindisa kukona ukube bengenayo inhloso ukuthi ngidlule kukona so lokho kunginikeza amandla kakhulu kwangiphilisa yabo inewe ukuthi ngithe mangifika ngaphakathi ngafike ngayi-involve kakhulu ngithe mangi-involve nesikole ngangi-involve futhi nezinto zenkonzo nezinto zokukhonza ngaphakathi to a point ukuthi even ukuseva ngaphakathi mina bengiseva ngaphakathi abanye kade befika ke bezosivakashela lapha enkonzweni yethu bazokhumbula bekade ngi-interpreter esontweni bengikade ngidumisa esontweni angathi nje I was involved nje kakhulu ezintweni zikaNkulunkulu because ikona obekungiqinisa mina futhi kungiphilisa kakhulu okunginikeza amandla futhi ukuthi ngikwazi ukumelana nesimo yabo so ukukhonza ke kwasejele kunzima ke kodwa kumnandi into eyodwa uthi akunikelwa ngiyadlala kodwa ikakhulukazi ukuthi uyakwazi laphana ukubuild a relationship yakho noNkulunkulu mfethu because azikho izinto eziningi yabo leminyango ekubhizi kubhizi yabo lesikhashana esincane ngisasihlalile angasitholi nje isikhathi sokuba nami kahle sokuthi ngithole ithuba nje lokuhlala phansi yabo ngendlela ekubhizi ngayo sihlezi up and down but laphana uyakwazi ukuthola lelo thuba lokureconnecta noNkulunkulu ukwazi ukuthi ufunde nezwi ukwazi ukukhuleka yabo so ithuba engilisebenzisile futhi lelo kanjalo ukuthi yazini as much as ngisemzimeni but let me allow uNkulunkulu ukuthi lento njengoba ngishilo eqaleni ukuthi benginakukholwa ukuthi uNkulunkulu bengangivimba ukuthi ngingangena ejele but because ubenecebo lokuthi ngingene bengifuna lelo cebo ke ukuthi ngingalivimbi mina kodwa kube ukuthi ngivumela uNkulunkulu ukuthi asebenze angisebenze mina uqobo ukuze ngibe lento ayifunayo and umkhulu wami bekuhlezi ukuthi ngiyafisa ukuthi uNkosi uvule lo mnyango uma sekuvume wena because I've been praying for ukuphuma ever since ngangena ejele asibuyele nemuva lana ungakangena ejele wena uke wayiphupha usejele or usungaphakathi yini eyoqala yafika kuwena yazi ukuthi the funny thing ukuthi indlela bengilibuka ngayo ijele before ngene ihlukile kunendlela engilibuke ngayo ngiphakathi nendlela engiyibuka ngayo sengingaphandle futhi because mina impilo bengiyiphila bekuyimpilo nje ekude nejele bengakaze nje ngiyiphuphe ngiba sejele bengakaze futhi ngize ngenze nento ebingangifaka ejele yabo so this is very difficult uma usuzoyithola usukhona phakathi because yabo nje mina ejele angikaze ngize ngivakashela umuntu ukuthi ngiyobona umuntu because bengazi ukuthi ijele elegebengu bengazi ukuthi mina ijele elabantu nje abahluphayo futhi mhlawumbe abadeserve ipunishment embi yabo
but uma sengifika khona hey ngifica inqwaba yabantu mfethu abantu abangawenzile amacala even nabawenzile uyathola ukuthi abantu abaphilayo laba mfethu kuukuthi phela umuntu washelela nje lapha nalapha mhlambe omunye washelela esemncane ngenxa mosu khona lapha nje ngisho ukuthi mina ngikaze eze ngivashele umuntu ejele angikaze bengazi nje ukuthi indawo ebhedayo yabo ijele so uma bese ukhona sengifica abantu mfethu abantu abangawenzile amacala abantu abawenzile kodwa ofika ubone ukuthi no abantu abaphilayo laba yabo so abantu nje abenza nje amaphutha lapha nalapha kuyenze umuntu enze iphutha esemncane ukuthi azokhula kanjalo amaphutha azafike lele ekuthenini azagcina ejele yabo so mina impilo nje mfethu ebengiyiphila nje njengoba ngisho ukuthi bengazi ukuthi indawo nje engasoze ngangena kuyona leya nempilo bengiyiphila because mina bengisebenzana nayo imzweleni media le besenzela nje ama movie senza wona ama film lawa and one of our films yawina kuma KwaZulu-Natal Film Festival it was 2016 iwina kwenye ama category ayo ama awards so ngaba naleyo nhlanhla ukuthi ngikwazi ukuthola even ama leading roles kuona lama film so impilo nje ebengiphila mfethu beyikude kakhulu nejele inewe ukuthi bengacathi ngangena lapha but the funny thing ke engifike ngayirealize ngithi nje ukubuka kwami ejele kuhlukile yabo because I remember ngithe ngelinye ilanga ngisemotweni yakhona ejele ngangenkantolo and then ngingenela ngihleli la ngemuva even and then inamawindi amancane la emaceleni and then kuqhamuka umuntu nje imerobotini emoto kuqhamuka nje amajitha ayahambela afike nje afika alunguza abona khona umuntu afika athenene engathi ungafela khona lapha ejele sigebengundini aqeda ukukhwifa amathe aqeda ahamba yazi inhliziyo yami yababhlungu mfethu ngaleso sikhathi but ngabe ngakhumbula ukuthi no labantu bayafana nami benginje because abalazi ukuthi abazi ukuthi why ngisejele yabo so the only thing abayicanga ukuthi umuntu osejele umuntu owenza icala and nami nganginjalo before ngiyejele yabo so kwangisiza ke lokho ukuthi noma kwakungiphethe kabi lokho ngesikhathi kwenzeka kodwa kwangikhanselisha ukuthi no ngisheshe ngiunderstand ukuthi no xolela ukuthi no man labantu abayazi lento le exactly so manje la masibheka isimo uthe uma uthi wena usuzuthi usuzokhuleka noma usuzophuma ngaphandle and yini yokuqala ukuthi ngifuna ukuyenza or engifuna ukuyifundisa abantu ngale yandawo le first thing nje uma sengizwa ukuthi sengizokhuleka because senginesikhashana ngile nginethemba ukuthi ngiyaphuma ngisebenzise lento ade ngisho ke ekuqaleni ukuthi bengile ngicosha nje amatshe ngiphansi because bengenza ama shows khona ngaphakathi ama events angaphakathi ngokusizwa ke ukusizwa ama social worker khona eWestville Prison kuyiwona adlala indima enkulu ekuthenini ubuyelwa ithemba kumina yabo bangineza lelo thuba ukusebenzisana nabo senze imicimbi ngaphakathi bengenza nje imicimbi ehlukahlukene special ama awareness nokufundisa kakhulu because into engayinothisa kakhulu lapha ejele mfethu maningi amakhono lapha mfethu maningi amakhono lapha and into efake abantu kakhulu ejele ilento ongawazi ama strengths wabo mfethu ukuthi umuntu strong kuphi because usothi umuntu une talent lokumarketa something but because akazazanga wagcina sengenedakamizweni wagcina sengenebugebengeni wafika ejele but momnikeza something ukuthi awungidayisele lento le yabo ila umuzwa wakho umuntu eqaqeka uthi hayibo lo muntu uyazi ukuthi usalesman lo yabo so izinto ezinjalo bengizama ukuzenza ngisejele uku-invite abantu from ama different organizations different stakeholders abasebenza ngokusebenza nabantu ukuthi bafike bazopresent ukuthi amathuba akhona ngaphandle ilawa nalawa umuntu ngaphakathi abuyelwe yithemba because bebeze basho abafethu uma sekuphela umcimbi but yazi wasisiza mfethu lanto osilethele bona bangisizile ngo1 no2 no3 kunezinto ebengingazazi kodwa manje esengifisa ukuphuma ngizenze yabo so izinto ezinjalo ezingisizile ke mina ukuthi yazini ngiyafisa ukuthi noma sengiphuma ngiphinde ngiqhubeke nazo because mina vele even ngingakaboshwa mina ngangena ejele passion yami ikakhulu ku youth development ne community development ngiyathanda ukusiza abantu ngiyathanda ukusebenza nabantu so if kukhona izinto noma izinhlangano ezisebenza kanjalo ngiyathanda ukusebenza nazo so kahle
ngeke ngathi mangiqhubeka ngenza ke le micimbi efana nale ithemba lami elikhulu bewukuthi mangiphuma ngikwazi ukuphuma ngiqhubeke firstly necomedy ngiqhubeke futhi nokusiza umphakathi ngoba ke nizwa ukuthi hey kunzima ngaphakathi and also futhi ngeke sisho ukuthi kulula ngaphandle so njengoba nizwa udaba lika Pro lana lo mfowethu kuninga kwenzayo owenza icomedy wenza konke so if kukhona umuntu onoxhaso ngokuthile sizoshiya icontact akwazi ukusithinta cause I think uyalidinga usizo kakhulu kubantu so laphana mfowethu siyazi ukuthi kunojele and kuneboshwa and labantu babantu and into ebahlukanisayo la iuniform so siyazi ukuthi lapho uhlele ekhaya osibukelayo njengamanje okhona nesupport socela ukuthi asicontact inamba sizoyishiya la ngezansi so siyacela phinde futhi sicele ukuthi umfowethu nizame ngayo yonke indlela makukhona umuntu onoxhaso akwazi ukumxhasa so la mfowethu Pro sizwile la ukhuluma ngokuthi laphana kunojele kuneboshwa but ngaphansi kwalokho kukhona iuniform okumfanekiso ukuthi okay laba ojele lo uyisiboshwa and ngaphansi kwaleyo mfanekiso kukhona ini umuntu so ungathini kumuntu owujele ongahloniphi isiboshwa or kanye isiboshwa esingamhloniphi ujele mhlambe nje engingakusho angiqale ngeziboshwa yeah ngicela nje ukukhuluma nabo straight because ngiyakholwa ukuthi izofika kubona lo myalezo ukuthi bafethu kunzima ngaphakathi and ngifilile nami pain I know ubunzima basejele sometimes it comes to a point la khona uzogcina usuba personal yabo uzothi yabo ujele othize yabo ujele othize yabo baze basho abanye athi yabo mase ngimbone eminyango ngamnquma nje umnqumo yabo leyo nto lonto ikhandwa indlela asuke niphethe ngayo indlela nithatha ngayo yabo so izinto ezikanjalo ayizenzeka ngeke size siziphike but engingakusho nje bafethu ukufocusa nje ekuthenini kungani lapho and ushaya isikhathi sakho ushaya isigwebo sakho useve into yakho ngendlela yakho kube khona lento le ekade ngisho ekuqaleni uyikhanselisha ukukhumbula phethe labantu beze ngomsebenzi wabo because ekugcineni kwakho konke sabantu sonke yabo so wonke umuntu uyawenza amaphutha kukhona umuntu khona uhlobo lajele nje olike lifike luyixayo inkinga zalo njenga wonke umuntu weplace uyafika nje ixayo inkinga zalo uthothi uzofika afika nithathe noma kanjani uthi niyamazi ukuthi umuntu oright but uthi ngalelo langa uyabona nje ukuthi no into engahambi kahle so izinto ezinjalo uma umuntu mina ngiyakholelwa kakhulu ekuthenini umuntu akwazi ukuyikhanselisha yena uma abe suke ezobhekana nezimo ezikanjalo because awukwazi ukungena kumuntu umshintshe indlela ayiyona nendlela soyicabanga ngaso isikhathi but okwakho ukuzama nje ukuhambisana naleso simo esonalo langa uvike la ungavika khona up until kufika isikhathi sakho sokuphuma ejele because ekugcineni bafethu nizophuma bafethu and to avoid ukuphuma sewunezitha sewukukhona abantu abazondayo because kwayekona lokho ngakuphilisa kabuhlungu so you rather sifunde lento ukuyikhanselisha sifunde ukumelana nesimo sifunde futhi ukwamukela amaphutha abanye abantu and then mhlambe bese ngibuyela ke kubona kojele I always say to myself angiyazi indlela ujele afundiswa ngayo ayiqinisa idlelo but mina judging from the way i-treatment engiyibone ngayo njengoba ngishilo ukuthi bakhona ojele abanobuntu bakhona ojele kodwa bona ukuthi nje isiboshwa nje yabo ngisho ngathi umuntu onjani but kuyena once oqoqa uniform nje isiboshwa I think bafundiswe kanjalo yabo so but ngiyafisa ukuthi nabo ojele bangakhohlwa lokho ukuthi egcineni kukhona lonke uhlobo lomuntu lapha ya yes sikhona igebengu sikhona ixhwanqwangu but bafethu kukhona phela nabantu
ababile kulesimo noma bakulesimo nami ngibhekane naso uthola ukuthi uboshela into ongayenzanga laphaya, so it becomes tougher, kube buhlungu kakhulu ukuthi uzodonsa isigwebo. Ngiya-understand ukuthi ujele usuke angene esigwebeni because ugwetshwa inkantolo hhayi ijele. Awugwetshwa u-correctional service but ugwetshwa inkantolo. Yena ujele mesula usuyena sekumele enze umsebenzi wakhe, but ngiyafisa kuhlezi kukhona at the back of their minds ukuthi ekugcineni abantu labo sebenza ngabo. Laba abantu bafana nokuthi ama-clients kuwena, so ngathi umuntu angashiya eso space ukuthi udila nabantu because you may never know ukuthi lo muntu ngelinye ilanga uzomfica kuphi noma lo muntu ngelinye ilanga mhlawumbe uyodinga usizo kuyena because impilo ikuthatha ikubeke la ongakazi ucabange khona. Njenganami nje mina I never imagined myself ukuthi ngelinye ilanga ngaba sejele, so nabanye abasejele ngezimo ezithi ayifani nabo nje bangakutshela ukuthi no, I never thought ukuthi ngingafika la. So izinto ezifana nalezo ukuthi impilo ayiphakelwa bafethu, so kungaba namhlanje ugqoke uniform ebrown ngakusasa uyithole sewugqoka orange, so ungathi sewufikelwe lelo thuba. Ngisho ukuthi khona into engimfiselayo kanjalo ngokwami ngifisela umuntu ijele, yebo, kodwa izimo zempilo zenzeka noma kanjani ngendlela uNkulunkulu asuke eplane ngayo. So angingathi masekwenzeka uyakuthola wena usuthola sewunezitha just because of indlela uphatha ngayo abanye abantu. So izimo kanjalo nje engazi. So understanding ijele thina singaphandle sinokuzwa kuthiwa like wena nje ngisho ukuthi unenhlanhla yokuthi lento le ikuthole vele ebusheni bakho nokuthi usanaso isikhathi sonke sokuqhubeka nempilo. So as usho ukuthi ngaphakathi bakhona abantu ababoshiwe but baboshelwe izinto abangazazi noma abangazenzanga, yabo. So lana umbuzo wami usekuthini, like uma kuthiwa mhlasimbe usuboshwa usukhulile ngokweminyaka and then into yakho awuyazi and then bese kuphuma lamagama lawo thina esingaphandle sike sizwe sitshelwa abantu ukuthi hayi lo uyobolela ejele, ngabe ikhona into ekanjalo? Yeah mfethu, njengoba kade ngisho nje ukuthi yabona abantu bakhuluma noma yini nje and angibablame, yabo, because nami I was like that njengoba ngisho ukuthi nami ngangazi ijele abantu abalahliwe noma abadeserve ukulahla. So kuba buhlungu ke especially to abantu abadala, yabo. Khona into ekade ishowa amaphoyisa nje njalo uma kuthiwa kuyaseshwa, yabo, laba beyikhipha ezimnyama babezwa nge-stability lapha ngaphakathi, EST. So uthola ukuthi uma bekuzoseshwa ukuthi kukhona umuntu omdala la oseyikhehla, so hey wena mkhulu ula ejele thakatha bani umnyango, yabo, izinto ezinjalo ukuthi zibhlungu osezifika kumuntu omdala uthi uzongena sewomdala. So izinto ezikanjalo ke uthola ukuthi zigcina zakha enye obunye ubuhlungu phezulu kobuhlungu, yabo, uma usuke usejele especially uma ungene ngecala ongalenzanga. But even nabo ke abafethu abasuke bengene ngamacala ke abawenzayo, mina I believe ukuthi eSouth Africa mhla ngempela sesi-serious ngokuthi sifuna ukuqeda icrime. So qala siyiqede ngaphakathi kubona abafethu because yabo mina kuma awareness la kade ngiwenza ama events ade ngiwenza ngaphakathi, inhloso yami enkulu kakhulu bekuyileyo yokuthi mhla sesidinga ngempela ukulwa nobugebengu sisize laba bantu, ngoba sometimes uthola ukuthi umuntu uyakhuluma naye uthi mfethu kade uphila ngobugebengu, uma uphuma yini oyoyenza akutshela ukuthi ayikho enye into enginayo, yabo, ezongiphilisa. So kuyacaca ukuthi lo muntu usazophindela ebugebengini. Sometimes angafika afundise ngisho abanye, sometimes kuqhubekene kuphinde kubuyena, ngoba abanye mina nje ngihlala 7 years ejele, khona abantu ade bephuma bangene uthatha umuntu uzophinda aphume, uthatha uzophinda abuye, indaba uphila ngalento le. So the best way yokulwa nobugebengu ukutshengisa abantu noma ukuzama ukusiza abantu ba realize aba strong kukhona okuyikona okungabaphilisa rather than ukuthi umuntu azaye ebugebengwini ayoyiphilisa abahlungu. Because uma ngabe let's say nje ukhona umcimbi engangwenzile ngibize abakakhumisa ke badila baphethe umculo weKZN. So uma befika lapha bafike badayisa ama services wabo ukuthi benze ama-artist management, yama-production kanje, and uyazi ukuthi abantu abayithandayo lento ekuthi music nani
baba nalokho ukuthi hayi bo kanti bakhona abantu abangaba usizo yabo umuntu useyaqala manje usebuza kumina ukuthi yini engingayenza mhlambe ukuze nami ngenze umculo noma ngenze i-artist management noma ngenze yini uyabo ukuthi automatically lo muntu ifocus yakhe isishintshile yabo i-mindset yakhe isishintshile ekuthenini ngizophila ngale mpilo kodwa usefuna ukuphila ngenye impilo so if singandisa more of ama-programs azokwazi ukufundisa abantu ukuthi bayithola ukuthi ba-strong ngakuphi and then ngaleyo ndlela ubugebengu bungehla because ngeke ubugebengu behliswe ukwandisa amaphoyisa ngeke ubugebengu behliswe ukuthi sizoqinisa igwebo uqinisa isigwebo uzohamba umuntu aphinde abuye aphinde aqhubeke because ayikho into strong ejele nje akhona ama-programs amanye ngaba a-positive engaba involved ukona kukhona nje program ekuthiwa ufunda mzansi khona lapha ejele idila ne-reading i-book review kube yi-spelling i-debate i-competition ya-national ya so iyakusiza kakhulu even nakusekuthenini ukuthuthukise iskill sakho sokupresent iskill sokulalela iskill sokukhuluma yabo izinto ezinjalo othi more involved kuzona nawe uzizwe umuntu ukwazi ukuba nethemba ukuthi yazini kukho into engisangayenza yabo ingisizile kakhulu leya competition leya program yangaphakathi because mina ngihambisile kakhulu ngafe ngawina kwilokhuzana kwi-management area ngawina kwi-region provincial from Maritzburg mina ngahamba ngayomela iKZN eWestern Cape iWestern Cape nje ngiyaze nje ngisetshele ngokuhamba nejele ngafe nje eWestern Cape kwafe nje kwamnandi represented iKZN so izinto ezikanjalo mina bengizinvolve kakhulu kuzona izinto ezipositive izinto ezakhayo okungisizile kakhulu ke because kungakhile ngaphinde ngazizwe ukuthi ngisawa umuntu ngaba nethemba futhi ukuthi noma ngiphuma kukhona engisangakwenza so uma sibheka lana usuphuma izinto ubuzenza ungaphandle ubusho ukuthi ubuya kuMaritzburg ubuya kepha abantu bebekwazi ukuhlonipha ngomsebenzi wakho so kutheni kubantu uma bekubona wena ubuya abanye ngaba bekuthatha njengomuntu obe innocent noma bebekuthatha njengomuntu oyisiboshwa mfethu ngathi nje ngibe surprised kakhulu by i-warm welcome engitholile mfethu from abantu because iqiniso lithi ngesikhathi ngiphuma ejele benginayo leyo fear ukuthi abantu bazosebenzisa that stigma sokuthi ibhantente so no mina ngibe nenhlanhla abantu abakazi bangithathe kanjalo kunalokho nje bangingamukele kahle ngezandla ezifudumele and uyabona ukuthi even nabantu abangenalo usizo bayafisa ukusiza yabo so lokho kungisizile kakhulu kwangigqugquzela nami that is why ngikwazi namanje ukuthi ngikwazi ukuqhubeka nezinto ezifana nayo comedy because even nabafowethu bengisebenza nabo kwi-comedy bonke nje oSimphiwe Shembe oSiyanda Maphumulo Justice Kupheka amalo seJustice Avile bonke nje ama-comedians ngisho njalo wala o-Fly Motion bonke nje baqhubekele baba usizo nje kade bewusizo kumina ngiye ngaphakathi namanje basaqhubeka basabafowethu nje siyakwazi ukusebenza nabo so lokho mina kungigqugquzelile kakhulu because mhlambe if angitholanga leyo warm welcome engitholile mhlambe ngizogive up ngisho empilweni ngibone ngingasekho because ukuthi sengiphumile but maningi ama-challenges engisabhekene nawo luningi usizo engisalidinga ngisho njalo so I need more kakhulu office support from abantu yabo ukuze nami ngiphinde ngizizwe noma ngibuyisele impilo yami esimeni I hope ukuthi niyezwa ukuthi uboshiwe akusho ukuthi sonke siyiboshwa siyayizwela istory sikamfowethu lana it was hard bekunzima kakhulu ukuzizwa eyisiboshwa engawona umgulukudu yabo so ukwazile ukurecover wakwazi ukulandela so now esifuna ukwazi ukuthi kusukela manje ithini iway forward kamfowethu mfethu ngenxa ipassion yami mfethu kwi-entertainment mfethu ngisakhona nje ngisatholakala for ama-bookings for i-comedy for ukuba u-MC emcimbini because that's my passion kakhulu monomcimbi nje ngibhuke ngiyatholakala 06071200018 nayi nje inamba la ngenzansi and ikona nto kakhulu engiphilisayo but other than that
ngizoba more involved kuma projects asiza umphakathi because isicelo sami esikhulu especially kuma non-profit organizations ngiyadinga kakhulu usizo labo ukusebenza nabo nakubantu nje abawusiza abafisa ukusiza umphakathi ngiyacela ukuthi basondele kumina nami ngizosondela kubona sikwazi ukusebenzisana ukusiza umphakathi nokuqwashisa umphakathi especially ingane ezincane right now I'm busy kunenhlelo engizenzayo kanjalo so ngiyafisa ukuthola nje abantu engizosebenzisana nabo to go to emphakathini to go to emajele because njengoba uNkulunkulu engivumelile noma evumile ukuthi ngiyodlula lapha ya ngiyakholwa kwakunenhloso ethize ukuthi nami ngelilanga ngisiza abantu abalapha ya so kuyisifiso sami ukuthi ngithola abantu abazongixhasa futhi abazosebenzisana nami ukuthi ngelinye ilanga siphindele lapha ya siya manje sesiyoba usizo asisezona ibosho sesiyoba usizo siqhamuke nezinhlelo ezizosiza abantu abangaphakathi ukuze baphume nabo ngaphandle baphume sebenezinto abamngazi ukuthi bangaphila ngazo baphume sebenethemba sibanezelo lethemba basangabantu nabakade befocus ezintweni ezimbi ukufika kwethu sikhulume nabo kuzobashintsha indlela abacabanga ngayo nefocus yabo ezintweni ezimbi kodwa ifocus ezintweni ezinhle ngiyakholwa ukuthi nami futhi ngizoba isibonelo even kubona abafethu abasangaphakathi ukuthi noma ngabe usalapha ya even ngisho ukuthi usuhlala iminyaka emingaki imagine I stayed for 7 years mina ejele but still uNkulunkulu sangiphilele lithuba so kumina ukuthi ngilisebenzisa kanjani so izinto ezinjalo engifisa ukusebenza nazo kakhulu nokusebenza nohlobo olunjalo labantu oluyimisele ukusebenza nabantu kodwa nje ngidinga kakhulu uxhaso from abantu kanye nalo yonke nje uhlobo le support emotional support konke nje support engayithola. Siyabonga kakhulu mfowethu siyabona lana umfowethu ubecindezelekile egadiwe engakwazi ukuphuma but ubekwazi ukuqhubeka enza izinto wena ke ekhaya awugadiwe awucindezelekile ungahlulwa yini ukusukuma uyibambe. Yeah, so guys, don't forget to subscribe, like TikTok, Facebook, yonke indawo guys uyangena kuma digital platform ethu uya comment uyashare and uyasubscribe futhi kakhulukazi kuma subscribe guys. YouTube guys siyacela guys simzweleni media sithi danko.